Jesu Christa ura ke lezono proga baga chi online no uga zaki huga baga etekelu shumu zelawe fil kolosi ko po kera pengumu kera su no Jesu ze hakimi lipu pwe umpi bie mule kel ho uke penyo fer huzo hacha ke le ko pete do no noreto ke krilamona poginu tigiri gijiri hanguya ke jako mungu ke moko ke dige chago nipugo ke digo muke ko pete cheke shala Jesu Christa tiezeri jeri mu vagato tipet vagato tinuzo shui apete kom ho ke di kom ho ke di nipugo mu ke ko pete kom ho ke dige je su ke thodi pu mu chodo ke go election ti revoje de ke ho chodo shui ke pano fe so kom ho ke di chagato utho leke sawawe 여기 번호fe 고 무하베테 곰 호조 쉐위 왜 기준을 주디 울라시에서 디우노 켈라케 랭울레 무 porque creme pongam que me sedi tezo 쉐위 우노버 토게발라 포페지에 무 우고 술라조 쉐위 포로쇼모 포세 시바저 녀자 벨레웨 우고 저도 잘리 칠레가 또 게렐리오 잘리 쿠세 하노 부가저 니 지수 첼리체 지수 우 세제우조 니 지수 훌리체 지수키 게자저 조 Zali kuse ke lido do mau ke zedi ni Jesu celice zali kuse Cristo menino sobaro Jesus accessibile Yego que pura so chilino last Sunday chade de chale khu hidia bengu ho kidila lome abu chapo chozodi Ache
如果没得是他里的，这里可Christy history 他，Christy history 他，其实divorce 做掉，我给你了没？ so thogi ke ba ke tho ke ma sa tho apo he go che do mo junu voria we he go nkinu aka grammar di vortha we no he ko mo hosu che sidi ni pu poti hanu he go ke mer ko che be he go che no no zo ke ju la no he go che do no shoya ani pu no am ha pe te che pe te se ke ba mu pe te ke khase ke ba ni pu no zo ke ju he go no shoya we he go no junu tha we no me sidi poti ha no ni pu he go mo ho su che sidi ni pu he go tha su si ke le che ni pu he go kinu ke khori chan ya ne din pu ke cha ni pu he go ke phu ma lanu no ni pu no he go fesile ho ga ta su ngulie sala ni pu he go che do ni pu nthe ja me ngu di vor there he go ke phu ma me che di vor ga ta hanu no he go ka jogo so go sri thapi he go pe ke che ani pu he go ke phu ma me he go lady ke phu ma che ga wari ba do le mo di che ga wari ba do he go chwa di ni ke phu ma ga chri si cho mo di to ke chri ba do mo ani pu he go ki ke phi di mo zo no vor tha shi no he go me pu ke che sile sala he go so go se pi mo zo no kha shi ya we no he go ke jogo va pi he go me pu ke che tsi sha he go me liu ke jori va pi he go me pu ke che tsi che he go ki kru ke ki ke no vor ke ba he go ki kru no shri he go pu tu ke ma che ba so go se shri va pi he go tsi shi che he go kro tho ni pu ke hu shi di vor ke ta hanu ani pu he go ke hu kro chi di ni pu mo zo no pu tu ke ma che ga to so go se shri no va pi he go tsi shi che si di he go ke cha ran ni shi che ani pu
so he got said on Nipu, Mozono Fordi, Nipu, he got pick a cricket to Fudin, Mozono Forbe, he got Nunaka cricket to Fudin, Mozono Forba, no one mentions of the Hewaka Char and Suche, and Nipu, Sidino Jabi Hekume Pupoka Suche, he got said on Nipu, Potihano, Nershodo, the Forget and Nukaleka cricketer, said in Mozono Forbawe, Nipu, he got so furky cricket to Fudin, Mozono Forbawe, no one mentions of the Hekume Pupoka Mohoshdi, Nipu, Heko Mengu, Chepi Heko Satiana, is the Hekon Kiheko Mejimaloyale, Hego Nipu. Bu heko me pupo kachaka kalenia selano potihano anipu heko no dono leko pete ko ke sius nozo temia sit solekal ha heko kel huno nipu me por me positimo de no heko sitigachu nipu no heko kel hu ha pete temia ngui ko mo pete ringu no dono les temia sik mo pete ko risi selas ko se pete ko no siga chala heko so se me sak mo hotoli ro no me jizo di je do so se va be heko se de heko ka challenge se che so nipu potihano heko ke nipu kinu thaja mo di work ba kem he di no heko ka cha heko mengu so se be heko se tianya ho me ka chicken se di lerba me mori nipu ho me kiti kinu no ka chicken se di nipu potihano nipu sholin di mengu ba me no me jizo di so ka chari ka la be se che heko so lari chaya we ke shol thaja se ka be che so nipu ya shemon visho habashri kelle ke hunu shol ma ke khripa nipu heko salano so no shiri heko kelle ke met dogono me sag mo mejga mo so no shiri no heko chika shol che ani pujisu siro heko ke sho dieshdi hake rebu heko phasedi ani pu heko to chile sigamo mo holi sigamo nipu siga chika khripa no me jisu di so no shiri nipu fle sigamo mori nipu mo holi simo to gada no so shiri krohishdi che do nipu ngosidin mo hodi no cruise kinu no heko lanu siga sha heko ke jova be heko tsida di nipu no heko lang khat siga sha bus sungu ke le che sidi nipu ro fiki zati heko nipu siga to shor hole mo ke to nipu ke shobu heko phase ke to so buri shor ho ke le ringu che sidi chaya we so nipu heko che do no sho do di lar ke le hanu heko no ko pete pen pelasha nipu heko ke husedele de no therenu heko chatha for de slan pesie mu heko jem ha thoch sabo ko to pete kuri khapen pelasha we anipu no me jizo di che do nipu ke shoti hanu temi ke cricket che park ke cricket che leso do di udo je se for ba no jabe pete kuri tse ke leso shili che nipu siro homi ko di ha ke hanu no stage gi thadin ja puch do homi ngu ke monu no ha thoch nipu le chaba no so ko se pete ko shiri jabe tse che anipu heko leka chole ken je ke cha heko kro hi pe heko bu kro khedi anipu poti hanu shiri ke hu ke ba sho do di le ke ba hanu temi ke kra anipu jisu sha junuri meri to we siro nipu banu si zi fodi ha thoch di anipu jisu ngu mo temi che ke ba ko so ngu chomo shiri no ngu ke ba temi nipu por hi ke cricket no meri ba we no salas ko se pete ko shiri kro hi shi che isi di chaya mo jabi pete ko itse che je do ba ko shiri nipu egon japu ke cricket chofo ko to pete ko nipu khapen mochunu khasha no part le ke to pete ko ri hismo nipu ke hotheri no pothala ke chose di nipu nja che ke me yesu che si di ko buche don thajar cricket chung di tola ke le me che preje japu puri ke cricket no che ke to pete ko pen pelesmo bu jabi he ko nipu ranjo do di vor ke ba ko shiri chisu do di vor ke ba ko pete ko ri chisu di nipu he ko buche don ke ko ka sangu che mon thajar ke sangu che di te ko khapie nipu mhochunu khashudi jesu christ ar halige ta uza sedi chasha we amen.
Japuti haula katazebi o kapne futya mu o ke hori pazewe kazatonu macha se nu akani japu chasanya gere toliro o kapne vasigele mo Jesus Christa pelegele majesty gere to po Jehovah tigi ke ba kapne fasu sabu posa kelegevi sosie savior Jesus Christa ke lagelu abu po pele legevi how hatsele lag potazemu ke ni ke teze japu khasawe mapuri hauki ke jakamiye basamo nothing is so important as it is very how ha so demanding also kathara ditchlegenza kathaza kathacha kathari chlegenza kepelekel hunu how ha is spiritual Mount Everest how ha pichakeri to mu riche pichauride the first step also a lifelong step richela posil dia situle daro sisanadaya popelele daro pelesanadaya deri hanuha me pori sitile chitile amo no one ever masters it or does full justice sidi zide zode vida kotowade me pori bamo none is a finished product nor are we weakened with such finished products. We are all on our way only. Musala Vordi Borsuya Rosakaho Kehukinu Sheri Mu worship is a way of life. First, Amorosakaja to Sasamorosakaja Hoha, Okopeteri, Hahalanu, Borsoya. Alawe, Sedegel, Nuvotikazo, Tichika Krade, Golden Jubilee, Krakoten here, Deri, Siri, still a long way to go. Zimo said Omosemu, Market Granary Samorosakaja Susa, Basalo. Deri welcome from the Nyoda Potemia, Pukisa Borabeda Susa, or Rom Tata, Kerasol Sigile, Robvuto, Uropfuze, Kajapuyasi, Sumhokizaboki, Visada, Hauha, Ukilhunu, Chakivito, Mumhagevi Tozoe. Can you Kitanul Horza Ogabaneva? Atsabia Abu Hagiha Gelhumia Potsakaza Asusala Japu Agni Japu Kasaya for being here, for having passed this way. Kerkilamana Simuda Levizo could have been otherwise. Kikrime Potsadi Tatsake Grabo Putiki Gribuneri Luda Levizo Okapanevala Sutsaka Pokere Poribamo Kakramie Cameria Morika Time Bosadi, Boutique Tribunu, Total Leviso. Deri, I thank God for making me. Atsabia Bu Atsadi Hakia, Kalhume Bosadi, Bayakazala, for who I am, for what I am, and for where I am. By the grace of God, I am what I am. Timothy Corinthia Keriu, Karapengu Kerna Pukasakam here. As a Naga here in Kohima at this time, Nagame Posa Kehiral Huba, Musidi, Aki Cruze Atamize, Arna Asayeme Gozedi, Usayeme Gozedi, Muvor Uke Huzedi, Ukapanever Solikevi, Haikata Tikasagazahoha, Akani Tomu Akru Tozo. How Hala Kapanever Tazia, Unagami Pakakranuri. We are not as popular or as rich or powerful or as big as many people.
ugo saisri me demolevi ugo gallery or mokravadi or naga granri baza deri ko hubu sishiri makka granomi zomoshiri abu kedaligevi piazza raza se tezo sekreta me buka sagmi if I were to make a choice I would choose my Nagaland again and again. Seu mutalau. Hanya kiri ni repiso kemo. Uke punya fe mabo. Ungo thor keza pemare thor me vitor jaga mabo biye. Temi pette jasa. Ari negori pette. Musoso ko petteri ketu turingule. Me po yari kramo. Me po yari zamo. Kiza potensia. Pati time and opportunity. Pati mutsalikivi. God helping us to live our life one day at a time. Ugobu kunye di early rodi lulekevi. Pichabu body lulekevi hoha. Build the gasa. Kid debo. Ugo tulesipi pomarega. Manu sekit tada doliro. Di soja kekra di jetakra ubu babasa lusa daliro. Bogarani sazo. Morris demoda doliro. Renumuda dio. Deri betteri ketu. Muhaidi rodi lulekevi. Di hege jungulela. Uga benuvitazia way. Hahala. Daniel Butcher. What have you done, God? Kim hedi susimu kapaneva noise. Isaiah, not one failed. Porit zogamoja. Chittu zod. So said Jeremiah Butcher. Mahapuri Sakado. Bokere. Zadamo. Hake, who put it like we chakrabi temigotsakasa, woke up and never get going the Haidija Butchers. So no so got this was just soon as a kitchen only morning times, kissetting ulia, day times, king hitting ulia, night times, tavatiring ule. Muha mukito sada, all what we need. Muragashu patego mule de, sala, kissegi surely ro, America sa, Tajaka sa. Disoddu so go kasa sibaya ke just lamentation tekra same fast and put it. They are new every morning. Sala morning gratitude. Kise oka never tezi kalo bayago ke hubusheri. Musiba me jezo musimorasho. What makes us rise up each morning? Kise wala share ya kise to share mu share ke to live with thanksgiving. Oka never tezi di lhudiu patochak dala share ya. King Hilirokia, new help and strength for the day's work. King Him Hato Sakadogala, Kako Kesari, Hasim Halashiringulia. Ukom Hato, Gesagi, Chazumi, Melozo, Lepacrataya, Deri Kitik and Numhato, Ukotolesipi, Chazum Hato, Jahorli, really Leviso, Kitik and Numhato, Kunhir Litazori Timore. Hala Hazaki, Mia Melozo Gozomodi, Kitik and Numhato, Mia Gozo. Reclassumorasho, Gibo. Ugo Hatoiseros, Giz, numeric, Vagoso, Lepacradea. There you go to Lesbi. The Krigiri in the air, sky, space, Temikit Debo, Besogi, Jahameriba, Tavari Kinheri, Moriputika Sasia, radio, TV, Mori communication media, Matagabago, Ogoto, Jedo Lesbi, the Krigi. Hakitebo teme meriba, Mori, Zunu, Tekrutania Zunu, Revesato, Matsudo, Mori Zukro, Kizukori, Haigazala, Matoka Hubusheri, Uga Benefabio, Soliro, Ugo Hakia, Mayamaloga, Tsava or Bizomodi, Matoke, Tatsuke, Potika, Kizo, Mato, Sakazo Sokosari, Lesake, Mu Soko Sakazaki, Ahigazabo, or Puria, Turisha, Leribaya, Utonu Tsipem, self motification. Must pick me up, Hakim Hiduto, Haku Sashira, you are lesser care. No Matonovaki. This is the work. This is the place. I'm the one. Patosa Hoja, Chacha Nutsudo, Ameseho, I did Sras the year. Uga never tells you it's Sras the year. Numan did Sras the year. When you are gratefully occupied,
and pleasantly and delightfully engaged. Kizo hidi puti vora se siamo. How time passes. What? Puti vora me ita. Obava mohala morivi. Uti zidio mato ke hubri chlevi. Tavarokia. Kaza kaliti. Mo to retire for respite. Tavatiu ikasaki. Sepevis seslevi mo sepes vis sesemorosho. Oga benever japu mitsadali ro delegavi japu mitsadali ro oga ko hudibu majidi oga tavatiu sepevi seslevi me pugaza tavaha perazori rogaza birds singing perakero toko tevanu robashi kisoti lonu rogaza so kazivi toji nani puzo sheri ni puzori pugaza tava kezivi tomu porrezori kevi togo tavanu pariashi monego sogosa nipuze mori brazil ko akiri sipevi ko bato mu kuno tere mu nani putori silevieli ro ugo temila do jewe ugo tava ti hawa sepevi semoro shogezo susa hawa sedi uga peneva penno sakolegeto posipevi sakolegeto polle peja sakolegeto so so chlevi mu chmor sho biwe so go so kim hiri chadai ke so so go o tyo ri ke u ke re ke re uti uja ke press la so so lesa hakinu cheliu cheli ke so so chap ke ne preso cheli go hede ke ne thata Psalm number 42 verse 8 Siri Jehovah kinhegi poketi ke vi khasadyo jiu thavagi potsali azebale do moa ke chaupie a ke beneficia jelhi thane soru Psalm number 77 verse 6 thavagi amel luze gercha nego mi ke gra maleba mi jere am halemu aro phazo sasia cheli krebodi kera thapve he sorakene Psalm 119 verse 62 a kisoti lo sien thezie no kakasadiego vizla no petokasadiego vizla a kisoti lo sedin thezie hai ko chakrabe ugo zbi ba prewe mu japutsagola preparations dot zagaja potikevi thosa diziler sedamoti socket parjam hoja thavati nu potikevi thongle ya sala. Let us make the best use of all these times. Kiseri kinheri mori thavari hawasepevi sesedi oga peneva tejaringule mu bola japuts kevi mitse presegadio ne bubu bette cross geleusle tinne ne go beje ko cheliro ke zedi ke chagetsa ti susu bale damu je do ko ke challenge di ko chakha ka suliro siltua Ethiopia nu seyete temye hagola chagado susu je do ke channel ngole a anu te ko ka mi preke zasa damu ko ke chacha ko prosedi ke ze pete ke zamodi pete ke chacha so chagal suchado Ethiopia nu siltua yego liro Addis Ababa Adama mu certain Ethiopia Ernagonu duka mu lithosadi rubaya siltua go liro lechem hatho tseperkraya mu Africa mu Asia nu ngule ya ke ja niepu insete iketse ha ho pelhu seyasi siltian nyolhuliro laker sordi ni hete thai tefa meseki bo baya getsa su tuwido mu uko nanoliro muslime nanaho metigetse kekrato uko laliro Christus hakesapo sala jisuze se japutsoro ke petsuze ke seketyo
le levi deri sil tua themie ko ki Krista ke khe se japu tsele ke vi chakro boliro lesam hasi mu upu surho se ke patha ke tsakisa nu japu tsele viba football raza se ke patha ke tsa hatho ginu ri missionary ko dele ke vi se japu tsele viba pocha ko nu ko ki japu tsele ke vizu ko ke sale de je do ke cha pocha ko le ha ko ha nunu chaje sidi ko ngule musu ko liro apro sil tua seye themye ko bu uke penafa ke ko ngu mu si tule ke tula chado chapu ke nyau liro sil tua ke pele me ko bu uke luse ke me sa mu Krista rudi luse ke tula chado seu sil tua ko bu rofu ke lunu ke sikele ngule di get the her hunger said Krista kime tho fule ke tula chado deu mut anu thelalo missionary ko bu ke masar fo ke ko ginu sil tua ko donu japut sele ke tula chado ke chacha diet ko sedi ko ke zedi ba ke chacha pete ko agla po disciple vi ko pete po disciple ma ke chan ye ko pete pe lu ke summer care ko se ga ba ke po Jehovah je do po ti ke vi halam pe je we ni pu he ko ze learning ke ma saki anu se ke le he ko bu je do chale ke vi mu chale mo nu no kha bi he ko che ke su li ro sil tia themie Ethiopia nu ke ba ha ko la chan di he ko pe le sa halam pe je we no je do le di he ko ke char na se je si di he ko ke char ke la se bu di ko themie ha ko se ya ko pe so se ke le che le je uko nyepu siltia se themie ko bunu uke pe nyefu ke ko ngu mu si tule ke tola nyepu no uko mi krasele uko melu krasele sidi uko bun ke ko mu o nyepu si tu ke le su su che siro nyepu siltia nu ke pele me ko bu ke luse ke me sa mu nyepu Krista rudi luse ke to la nyepu no uko ke pele me ko khoi se ke le o che ke ni pu siro sil tua ko bu ro fu ke hunu ke si ke le ngule di ke te her ke mer ha se di Krista ke me tho fule ke tola ni pu no ko Christmas ja su ko che ni pu siro missionary me ko hanu bodi ja pu che ga ba ko bu ke me sar fu u chu fa mu ke ko ke me sar fu ke ko ginu sil tua ko do nu ja pu che selecto no ke ko mu ko cross mu ja bi ko che mu ko ze ba ke le che je ni pu ha ko zo ko mo he ko la se mo ke so ko sa ni pu no ko so fu ko si tu non cho nke ko nke ma sa fo mu se bo di ko na ha the mi ko pe so se di ko bu nu ki ke me di Krista si ke le ha nu mu si le ke to ha nu ko ke le mu ko ke ngu ha ko nu ni pu fu bo le de si ke so so no u ngo zo ke to nu ko so se mu ja pe se ya ha the mi ha ko so se je je do ha kwa se di he ko ke se ke ni re Jesus Krista za no pon ki ke kro the ja cha pe sil tia the me Ethiopia no ke lo ki sa we amen o ko che ke cha cha ke ke po se di cha la le ke na bo ba mu su lyo how kra ja me fa the tha no no bo de jun ja po ke so 28 me no no bo de jun ja po ke so hageha puti hadoki Asia Pacific Baptist Youth Conference po Melaka Malaysia nu ba tyo ke za po ba sala hanu haula ke chacho mu hanu ke hu hanu uko ke hu member Dr. ke thosir aniu ke vitsa pwe ke hu je ke pu no jaye tho chri puti sa sa do ko su su sile sa se seminar ke ke cha go ba mu su gon sri bu bu puti se ke do su po pele ke ba su su si sala hala pola ke cha cha do sa se ke ki poliro u ko ke hunu nu vo de hanu ke hu ke do u ko me pengu u ko vo de vo ze ke hu do di
수도 바게들라 우고 수고라리 차게레 수츠도 무수고려 우고 파서메 고제노부 따제디 우고 데토비노 카테 리기니노 요사 게닐레조 게헤 메세비 루 사케 우고 미 뱅우 우고 버디 메제케 후도 게자 수수누 바슬라 우고 게후누누 하누 미 소루 닥터 게토셔 게비츠사 무 우고 미 뱅우 게고 미 뱅우 사디 버게 후도 게자 하누 차세게 노리로 우고 데게부 메인 스피커 쳐도 게자 메인 서비스 세도 게자 아니올라 게 차세사 게 우게 베네퍼 게 크로 무게 고 무게 시kel레 보츠스디 보부 하누 세디 잡고 쓰세게도 무스기는 테미고 대장을에게도라 그거 술라 차사 그래서 먼저 세미나고는 보티세게도 그니시니 부부부 세스제 그래서 세디 차스도 서세고 미 뱅고 부게서 저걸라 차스도 그 부부스는 아까 사실에 무 와누는 라시켈레 세버디 그거 게제디 게코 힐레게도 수수 그거 라누 차사 세스 nu uko rever vugo mu uko how would the participant had said because how competent show ke penya fubu ko gosa mu ko zet yo ke le chilichi sidi uko la su la nu ke chatsasna su jakene su ke pi bolio che do uko pastor di konsko UBC nu ABCC program pulpit exchange program me jidi uko tingi phet tu nu ledi uko zeke hubat ingi pe Baptist Church ko zeke hubat sala hanu depuse ke do le ko pastor visato yosa obu potise ke do mu ko japu sali se ke do so ko sa ba ke su sile sala uko how se di uko pe ne fa pele se ko uko cross di hanu teja ke sari mu ke le su mu ni pu japu se pa ja su je ke su se di ke chatsla ke su do mu 그거 저거 세대제 그때까지 몇개 차차라래도 뭐 그렇게 부 해고 제 기 코야웨 28 May nu bode junja po kesoki Asia Pacific Baptist Youth Conference po Melaka Malaysia nu patyo ke su sire hanu ne pu hago program hawala mu poti hago sedi pelesa we ni pu no hanu conference ke ba ko pete ko bunu ha bunu sharing ke ko mu ni pu ke kesu be thake sedi ba share Asia ke ha dele ke vi ha sisa mor ke shu kraba ke zala challenge ke kraba ke zala no hanu nu theme ko bunu ne pu hanu ron ye ko ke sefledi japutsele ke vi ke ko be hanu sje siro aniu ni pu po hanu deke pu sdo de po pele ke sa hanu no ncho po sesle ni pu ke sikele ke ko ke masarafa mu no pu ngozo ke znu po sesje sdi ni pu po zaputse ke so bunu theme ko bunu sunu shiri thejangule mu ni pu kinu pe nyoko ke so su mu zaputse ke do hanu ko bu ni pu tu khala ke sas ke so ti bu che se workshop pe ke so se ke to ni she ni pu no po ses ke le chile che sidi kaben pelesea siro he ko UBC anu ni pu he ko member ke pengu she vo mi se ke hu to ke sa ko nu ni pu no ncho ko go se vo se le ko ve ko nu ko vo di kunche papete ko non theo ko zete ko bobos nu makya sasile ke tla no jabi ko tsemo ko proseke de papa sama go zeno she de tovino kaso she likini no yos she ke ni lezo ke he she mesevil hu sak ke she ko boy ko to hano no ko ve pete ko no she ko go zete ko le mu jabi ko tseke le tle ko kapen pelesa we jo che do ni pu he ko ke hununu he ko pastor mu de konsko ABCC ke se ke pulpit exchange program bola ni pu tingi pet tu Baptist Church nu lady japutse no ha ko pete ni chere no ko sesikele che he ko pastor she ndese ke sa se ke no no nke ko nke masar fusu se poke susu de pobunu nde ko se ke za ke snu themye ko bunu thejangu le mu ni pu ko japutse ke so ko bunu che thejangu ke le susu che sir di cons ko mu ko ke ze de japutse che ke to ko ni she no nthyo ko sesle mu ko sali se ke se ke nu ko bunu she ni pu thejang le mu ke na ko bu thejang ke le bo tse didi ko che do ke hu ke cha bu ni che theja ke hu bo tsle mu ja bi me po ke tse se mu
so city tingi pe Baptist Church tu ke hu ha bu nu sheri mie ke le ke hu po tsmu nye pu pe nyo ke tsu ko sa ke ke hu po tsu ke la no cross ke le tsle je ma ko pe te ko ka pe le se di mbu jabia ko pe te ko mi po ko tsu smu ko ses je se di ke la ke le Jesus Christ dan ma ko se de po ngi ke ko te ja chou me lo sa we amen ko chelio ma ke ngu ke tsu ti balet mu ko ashes ko logo corlet ke chati bo se se di ke kri pu he ko pe zemun che ke pu mo le ken zile no he ko pe tepel hu ke service mo na the ke lu ha nu mo ke lu ha the ke so he ko ke la ko se forsa he ko bu se mo ke sho ke za nu se mo ke sho on ye pu feminine sheri ke ke sheri secure ka sheri mo ha ke ke se mo ke sho pa te ko he ko bu nu ngule di se ko nivo ke za ko ala ni pu pe je thor he ko nkinungo ke le ha ko ki bo ngor traso mo da mo ke chi manu se ke me ke tsada le no he ko ke jor bas je de ko che do vor de ke zen no sho ke le ha nu kha ke sun nu she no cho do de he ko do za se vor ba sala no ni pu se vor do za se vor ke ba ke mi no ja bie me po ke za ni de khas to ke se pe te ko mo ke khas ke le su su che je si de ko bu sen zi ke sa ne te ja ke ra su su ngula che mu nkinu ni pu ma ke vi su ko se ngula ke le su ce些这里给是查下位，所以个经过个了哈个，这里个不能，这没到呢，家不个吃呢，给他们的什么事是个是，那个查他是，你不是的，个不是没到多呢，不多呢，什么那个都是，这里喏，那个这是个了起来就么，这不是的，找不下个那些找不在吃不找不那个都，你不喏，这边个这还经过了多个是不得个么个开始这里，先别来下位，是咯。你不了解是这个啥个些，如果那人不是，那这边个只是个这个为个社会个只是，如果不你学的人家不这个啥的，他这个啥人物质，那个哈个哈，这人家那个我的个这个对个我个他们这哈个不得靠边别来是的，今天个靠他家民个的哈个是个那个嘞就是啥呢？光给他家全部都稍微，阿门。这都给他的不是给丢了，还给这个土地收入，可是个铁塔路根本个做，还给这个土地收入，可是个铁塔路根本个做，不这个再有 Stephen 这个嘞 ，Stephen 为我给么些，我给个不出福的，他们个都努。
ungom hato mu zasiko chese deri preshewa ketamie singogot mu chapra cheya keja kurinmie mu elakenramie mu ke krimie kilikia mu esianonu ke vorko stephenze kemata siri po mhasimu rofa ke ko sedi die ke pula oko po merlil hota siche oko pekre homenu chasadi oko busie po mosa mu oke penyofa ke thadie ke pu he siwe ita siro oko themie grow behako mu tezo ke pethako ke chesh di oko bu Stephen teze metsa ke hunu vota siro oko kitje japu me ko zevordi oko busie themi hau ke mesat chu mu tezo thachte yamo jisu nazaret thetse hau birhuwa mu mosa zonu ze ke vorko che ke diwa tiodi ke pu hie siwe ita siki mecha ke hunu ke bapete Stephen meho teref baru go je tigi dile me jetui parketa muta ngopje Jesus Christa ora ke luzanu chido for ke pekro ke ba pette ko ke lula shiawe chido zanokratho AG Lure Chazu New Reserve mu New and Old Ministers Hill zanokratho ko chido ugo phato che ha ko ta se ba muslanye ko pette pe si ke cha su su pushia japum phato ha ginu ke penya fabu zan ye chni yetenza ugo phake che ko les ha ke pouvoir je pette di ugo Bible studies ko so pouvoir je puti ke tsala details se di ke puke cha su su ba mo devi chaye so ko se par ke pouvoir ke cha su ba muche do ni ro ko ke to di ke pru ha ke chu ko tu te soru ku so te tha nu nu bodi tu te tenie ku so he soru ke so su ke puke to su di be appellation mu simhidi ko che do ke zidi produce la ni ko to Bible baliro haketsuko to te soru kuso te ta zikinu ko me ho ke tsa su tsudo je do se di cha ye tsulin ke tsu liro u ke penye ve bi u pen le ke she mission ha to ha no die tho ke she mu ke lu nu Krista mu pe vi ke tsa ke lu pe vi ke li su se ke push na ba faithful to your mission and live a life that represent Christ well to the world. Chapter how ha provoke ki haketsu ko lesenu to te soru mu to te hani ha mi yesse ke ba susunguli ke krilamon church history uliro how gino put turning point red di parket susunguli ke krilamon chapter soru mu teninu ki ke chopot sdeshi ke ukon susunguli Stephen dukri ke wa je susunguli mo Stephen sie dukri ke shaginu dili ki vi ha ki yepe ki zunu vo ke so kropar ke ta uko susunguli so la church history haki ha put turning point ba ke susunguli do munye ko teje provoliro chapter 10 ye sheku ki ke chobot so de shi ke uko susungu pe vi sali do po context mo hoshli ro the word of God spread. Who said they get so get talk a pufoli there. Who said they get Lihaunu Kepelemie Grothoha Temi Krapar gets a gizidi Grota Gesasem or Shaketa. Ministries is a mayapa more Shaketa Susunguli. Musla apostles going to Ugo Dio Pipeta. Ke chalia thogotse ke hu grothonuler ke le kotso fugo thekki ke cha hathosu go so krasse ke tala ukoi grota kropo petho shidinu mi kropo bu hathof petta ke cha komo khoni di apostles koi diu pupi pethamu ke chalia thogo focus smor ke cha sus chapter sorunu mohosir liro mulie do
ke puvo ge chunu mi thenie ke dakili ko chapter suru theriki verse ko mohosun yura susunguli do ke dakili themi ha ko shume pu parka pu condition more pu criteria ru mohosun liro rofa mum hasibu utsu ke fami ke dali ke chase pu rofa ke mesar pu bu ke tsu chekili mi ke penifum hasi uki ba ke chme ke da ke cha ha so that they can do the work efficiently and equitably. So pevi sele mu put tu tsudi tsakeli temi si ke chame ke dabe le thos se chli leader ke sah ko ha mi theni ke da ke le ha zedi ke hunu leadership se ko suri met par ke cha ko nguli do mu themi ha ko ha we krta mi chli nu dikon mi le thokop hidinu uko dikon hatho pudinu ketsu chako zamen nopi semor ke shomie tsakeli ke hunu tsu premier ko tsofu va phili ka tola uko susach mo ke da vo ke chnu uko mohasliro Stephen Ri mi theni ko donu mi poke ch susunguli highly po quality Stephen ge po quality ba ke ch uko susunguli le tho ha responsibility ha pi ga tola ke da vo ke chnu Stephen Ri po qualified ba ke ch uko susunguli mo po context to zedi ler uko chapter so verse te thadu motion liro je do chapter kuso ko kras seba de ho ka zap me ya pe section 7 li di uko so ke pushing the kiri liro witnessing and opposition japut se ke che mo ke petu kuso te thadu no ke di kerpingu chapter 6 verse 8 to 15 zakinu uko so sunguli do witnessing and opposition look Stephen zepu ke che Paul said he was full of the Holy Spirit isidipu kemesaro fobo poketsu chfa isi chapter soru verse senu kepele potsu kefa mepo iketsa susipu chapter soru verse pingu full of faith chapter soru verse tethanuliro he was full of grace ngo kemeje potsu poketsa mepo isi bu chapter soru verse kerenu full of power and wisdom hasi mo ke ko putsup isi pogi ham hi ge che to ge che po character nu hai ge che ko ba ge che susunguli do ke me saro po putsu ke pa ke pele putsu ke pa mo ke me je putsu ke pa mo hasi mo ro pa po ke chu che pa ge che mi po a man of God in the power of God o ke pe ne pa themi po o ke pe no po ginu to ge che themi po ge che susunguli mo ho Look, Stephen Jova Takesha no motionly ro Stephen ne poke penletsati matured in faith poke penletsati matured bagecha uko sunu punguli vigecha susacha le tho haunu uko pidi misu fe sami me ko bo oyangule kesu tsepe go tsekecha le tho chaba Sona honu lirom hap petage che oko susunguli vin he administration hotogo chbage che susunguli vi there is Stephen Liro mi tenye ko donu Stephen Liro pom hatho liro mary salary mis fake chu rupimo there boy administration hotogo chakri Jisu Christa jepu bage che oko poje mo liro susunguli boy Jisu je pu bage che susunguli do ungo mo zasigo chaba isi solapum hatho tsuzu chakri temiko ki Jisu jepu gecha witnessing japu tsege jesu simuli mo Stephen tsege zum hatho hanu mo kesiki witnessing is all about telling Jesus to other people japu ke tsu we miki Jisu jepu gecha witnessing ugo ha ke puzo vorje japu ke tsa ha liro mi proper beat sele ki visu surimo more japu ke tsa ha liro sevo the mission field ponu more outreach po vo ke tsiki spu ke tsa susur bimo ke tsa Stephen hatono no susunguli it's all about telling about Jesus even in your workplace no ki ka tsa bot samashi sunu no Jisu je pusu ke tsa uko susunguli Stephen hato ke tsa zaba shikir kar zaba mo kishi Hako petage chunu hako mezake cha administration got chazo there is su chakre po Jisu je pusu zo ke cha susunguli japu ke tsuwe
we kirapo bashi we mhato cute sabashi sununu jisu je puke jesu sa japu ke tsaho ha hapeter mo ke jesu singuli opposition ke petsuri ba ke je u ko singuli do Stephen ne ke petsu ze ke se juda mikro poenu Stephen ne jisu je puke basu sa si je metra u ko pose ke monsieur ke ta singuli they started arguing pose ke monsieur Derek chapter 0 verse kera no pukecha Stephen ne ke ko mum hasipu chupa ke chana u ko po ze ke me sali phata isi po ze ke me leken jeketa u ko sisipu mo honu mo shili ro Stephen ne po to po ke le po se pu ba mo Stephen ne the ze po se party mi ki pu ba mo there po jisu ze pu ba mu po ke tho metsme jidi va chabe theme ko ke ba su sunguli Juda mi ko Stephen ze ke me leken jeketa la u ko to herkeli oli ro pope kawa ke to u ko su herli ke ta u ko su sungu kuso te thanu mo shili ro kuso te funu deri prishwa katami synagogue isi the synagogue of the freed men prishwa katami synagogue isi dipu synagogue of the free men how haliro kelhu jo ke kri ke che Nunu vor keri sedi ke zeka ko thoke ba si ke chepo multicultural kelhu jo ke kri ke che ko po vor di ke zeka ko thoke ba synagogue po ke che susunguli vi teje nu mo shli ro synagogue how haliro judami deri Greek mi dipuya kazako Greek speaking Jew judami zo deri Greek mi puya kazako la synagogue how ha sede isi dipu mo ukoliro Judah ko haliro vodi puti ho vodi romi diechdi miran hudo there is sito dinu ko khalaswa ketasi ko vodi Palestine nulhula musalan no vodi romi zel hudi homie sununun hushir ketana romi kel hujo romi dipu ketsa susechdi Judah mi dipu zomo keta o language nuri keri ketsa synagogue si ketsa ketsa ko mulido sala kuso tefunu moshli ro temi hako kurin mi Cyrene nunu vorketsa Alexandria nunu vorketsa Cilicia nunu vorketsa isi Judami derivo tetsuluki hakito di vordi ukoy ke krothoke ba sikecho krobo moho shli ro Stephen kepetsumi koy Judami so ketsa ukosu sunguli botopo temi krobo so ketsa belleke momi Judami chazu themi mo deri Judami ko tho popetsu ke che uko susunguli hokipo zapu ke chnu we Krista ke tho se push liro me u petsu ke che ha hari ze ke sezo to ke che opposition ha hari ze ke sezo to ke che susunguli Stephen pe jo ke che liro po se ke ti je zapu chbada di uko pope josha Judah mi no go liro blasphemy mori ke teacher ja puchda liro sokos ke sie jakha nguz ke death penalty sokos vakri ke susa chia mu ukoes teni kere sepobie Stephen Pedroges ukos sunguli ukoinu pose keti ke me dishe pol hoketala uko hanu ker mo liro they started giving false witness ket hokemo Diese pupe jose degecha me nu chshadino me bu posidi puba dinu pulichi isidi pupe josha kuso kerse kerdinu moshuliro susunguli do temi ho kemesachu mutejo tachote yamo isi he speaks against the holy place and the law suse pupe jo kuso kerdinu jisu nazaretu techa ho birhuwa mu mosajo ko zeke forko cheke diwa todi ke puhesi su cheke diwa todi pubana ke che ko si di pu jisu shiri paul shiri jisu vor ke che rosakiu chti ke she tejo chti ke she he's the fulfillment of the law ko so siba jisu tejo bi ke dida di vormo deri tejo chti shada di vor mu jisu su pu ke shnu jisu leke kriketa uko susunguli Judah mi go jisu su puke siki po rosoki ho bir homadinu
za senhe tsana share do shi ge cha jisu po mo refer chba de juda mi ko liro po misunderstand chali isi di po di su pu ba de isi di jisu pe jo ge tanguli Stephen pu ke shu ne liro Stephen Diu oko big ria gets they perverted what Stephen was saying. Stephen pukebao so big he wadishi poe sibade rosaki tabade isidin popejo isidi ko pote zese metsaki hunu for ketas sumu sidike chapter sorrow pathala no liro kusakir pingunu popejo gets di hakwa se popha padi pose for ke chiki pome ho ke thakwe Stephen Diu jekre bada gets uko sesunguli tigi dilemi poziuliro tigi dilemi jetoi parkita je parkita susupu his face shines like an angel musa uke penefu presence nobody ketole shike win uke penefu ze ke ko thobadi parkitigi pozie je kroibangeta Israel me ko mu musa uke penefu hodzenu oke penefu zeker sabadi parki chenu oke penefu zayiwe mosaginu jige shesenguli mo force me to the hanu Stephen ne dia hakope pope jodi po ketsu to ni pose for kethanu pozie je kroi parki chaha oke penefu zayiwe puginu je parketa temiko sesenguli keche oko sesenguli Dili ke visi japuche getunu oke penefu japuche getunu kepetsu zeke sezo keto sesenguli there will be people who will always criticize and oppose the gospel homiwe dili ke viu thazuzodo homiwe dia haketo diurise party ke mejuzodo deri hapole ke lioliro ke pumam hathos ko sebununu we ke penefu ke thopu be japutse geta susum hakki pri chakha shawali ken juzo mu chhle hozo geta uko susur krashiki japu ke che ke hupori hakki puti ke huponi chlivi japu ke chnowe ke petsuba ke che ke ri chakiri uko tsutsumuli chanke nioliro Tepfudinu uke penefu zepu prashmo shoketa boldly proclaim the story of God. Uke penefu zeu tepfudi pu prashmo shoketa chapter 10 verse 4 nunu kedi hipingo se zunu mohoker liro uko sismuli. Stephen zevu metsuke hunu takiliki pobu pomez puketo la pozevor popo defense samo shoketunu pomez puketonu Stephen ne apuke cha hauli isidi puke bau kiri poi lavodi Israel ko je puba ke cha uko catholic ke wi je ko hake hamuli he goes back to the history of Israel mo uko mosliro Stephen puke se di ha chas se ke cha po the longest maybe the message di ke pu po di pu ha chas se ke cha singuli there po petse per menoni met me chedi Israel ko history haidinu first party nu hacha ke ni nu pope joba ke cha poesis encounter chsa mo mo body Stephen de tefu sedinu tiez hai de ni wa shide ke cha ho separ bet pushin he ke cha suseleba Stephen pe jo ke cha liro the temple and the law Rosokyu motejo posesu ke thadi pupana di pope josh mo judami nogo century kiri tigi judami nogo laliro Rosokyu ri me thor motejo ri me thor ke cha uko ke thale shi kiwe ne sismuli musla chapter 10 yenu po pomez puke chunu wa hani ham hacha hani ha ke khidi pomez puba ke cha sismuli poeno Israel me je pu fordinu chaye me yes signature crop separate kirapono Israel me ko kirapono Judah me ko ke krabade shi ke cha poesus ke thodien no separate uko pekki ke sha susmuli to keri oliro Judah me no ko rofu ke lu uko spirituality how ha leke kraba ke ta poesus thasha kusop no ke de tha ki mohosliro susmuli do they have misunderstand their spiritual foundation Judah minoko uko spiritual foundation kepenle mzeu sike krabana leke krabana kitsala poesus catholic kewe no separi uko petrosha Abraham jepu mo Stephen epu ketsa uke penyefe Abraham kekele mo Abraham kekele ki prapi potsegesha promises ko lavodi susu zekeke Abraham liro Judah me ko donu uke penyefe kekele kere thomi pokecha
susunguli do mo Abraham ke liki o ke penfa pu promise khape Abraham tsha nse nye ko isi po generation po se po ye ko bu kids prali ke to promised land su khape go tsike to push mo Abraham je mo hosli ro Abraham o ke penfa promise po ke shunu Porque se de promise khabi put ke shahonu Abraham porque bat so pet teva body boy por revet se de ke o ko se singuli do por revet Shechem nouveau Bethel nouveau ai ikete renau nouveau dere Abraham por richem ha ki por promise land nouveau mo ke o ko se singuli o ke penye fe Abraham bu po pie ke ziki zunum ha ki por ke ritiki vo mo ke ta se singuli dere Abraham liro kids pe put to do so no porque que chenu boy response so que pelle no que so fait collier promise so posse po yego to di pupie put que so promise so pelle di boy to que so singuli he responded in faith and he believed in the promise of God Abraham ham hedi par o que penya fa fodi po promise so mo que metidi je reke les covenants so itcha Poche reke so itcha ke nguli musna ke thole she ke sauno romi ko dio no mohsoliro Abraham poche reke le mohzuri before he was circumcised poche reke cham hato che cham hajuri poi o ke penya fa ni chlie ke susu poi pelle ke le lanu po se met me thole di poja pucha romi ko dio no moholiro ko singuli do Judah mi no ko liro Abraham yemie ke Abraham no go ke o ko Jesus sidi ke me koto ya they pride in themselves here Abraham yemie here Abraham no isidi ke me koto ya je reke le mi yedinu o ko su o ko je reke le hodnuri o ko ke me koto ya they took pride in their physical circumcision Sala o ko inu suko sidi suko se o ko mosho chadi ke me koto ya tiche hadit puti kano cha movoliro uko nanu liro lerinu uko heritage national heritage how nu lere uko kepele uko nanu uko religion how haliro se lere Abraham yemie ke dakile yeko isike chopie uko mhosho tseler keta susungulie jure kele mhatha how ha sepet sako geto uko susunu ler keta uko religion liro ke no cha ham hidi lere uko nanu se lere uko national heritage how no ke kewa uko nanu celebrity no rituals of circumcision je rekeche nanu jo no ke kewa ikeche uko singuli sala Abraham yemewe Israel me koliro ke dakili yewe ke chahopie how bu me ye pare ke dakili ye konwe ujre ke le mewe circumcised le kata mewe ke how bu me ye par keta singuli muslan no le me liu ke hu no liro o ke penye fa dize chmorsho me liu liro ke penye fa ze ke pe rodi po ke pele khapie ke penye fa chmorsho ke su kupi po sheta shwa keta singuli mo titiu no motion le ke hu ko ri ke mi che hai ke chnu phina li ke vi bazo ke singuli Judah mi no ko o ko rofu ke lu so ko rofu thau le ke kraba ke da they misunderstand the spiritual foundation o ko singuli musna Stephen ne vodi Abraham je pu ke shnu thapi Judah mi pope joge tha Judah mi ko ke sholi ro we need to have a right standing before God me popo ke we o ke penya fom hojon put tu di thali mor shake susa poi pupe tosha ke uko singuli do your faith does not depend on keeping religion nke pele oli ro nan joko kapi ba ke mun nan joko meji ke susmo dere nke pele oli ro nke penya fodize chekele sunwe mu Judah mi no go hanu ke kraba ke tala poi Abraham je pudinu she nie ko hanu ke kraba na ba de we ke cha thapi ko kesha chake ni oli ro po tepu sedo ke penyo je pudinu Judah mi no go kira po no ke kraba de shi ke pu ke chunu chake ni oli ro kuso tepu no ke di serious or no muli do rejection of God sent deliverance o ke penyo fa o ko ke la le to di
potemie ke tsege shugo juda mi go sugo meliwa keta susunguli mo halavodi Joseph mu musa unyeje Stephen de hani ha pulaba ke susunguli Joseph liro potemie ko ke na ke tola u ke pene foto ke da ke le mi po ke changuli mo hanu liro starvation u go pe krevori ke changuli mo di ke de hermerdi shedane ke view nu potemie ko ke na ke tola u ke pene fe Joseph ka dale ke changuli there history no mohashali ro po zure ko pungumetsudi potepie zewa Joseph ngu metsudi potepie zewa mo ko Joseph ngu ko roda ke jealousy haya ha ke thole she su tusha Joseph tepie zeke wa gino Israel me ko me pobu ko kella to di ke tseke shu reject sakwa uko sismulie mu uko no how no uke penyofa paro melie baketa they are rejecting the plan of God uke penyofa paro melie baketa sismulie uke penyofa sizo shiri Joseph sedinu Joseph buchudi hako do jashidinu Joseph ginu vodi sike momie ki dzunu Joseph ginu uke penyofa kedakile kikru kanlasha ke uko sismulie mo hanu Stephen ne poto rejection melie ke wa si ke chabazo shiri o ke penya fo pom haru chuzodo mo su vodi ke dakeli ki zunu mo deri si ke mo ki zunu nori o ke penya fo temi ke lashali vi ke Stephen ne su su pushe ke chunguli mo sa zenu mo shali ro Joseph midi mo sari o ke penya fo po ginu po temi ko mi die chikedo slavery how no post temie ko ke la ke to la mosa ke dasha mo mosa ke tsha there vakia ka mosa rejection how has ke se po melie ke wa po leadership po kratari melie po bo ko chapu chda di ke pene fe po ke dali suri melie ke cha uko susunguli there uke pene fe mosa bu uko kratau chazo uko to po melie wazo shiri uke pene fe mosabu ko kratau cheke che susumuli sala Stephen ne vodi tedze hakwa separdi no comparison hapo seke medzesha Stephen pe joga thakoli ro Israel mi krata mi kropo ke che Juda mi hakwa hai krata mi kropo ke che susumuli mo ko vodi tedze ko ponogo kiuno ke krabadishi sunu ko sumhe tuke chobo chba ke ta ko busu simor sheke chala Stephen ne hawa separ ke medzeke she uko sesunguli ke penyo fe uko krihi ke tola uko kenlali ke tola po temi ke tseshe deri uko sun meli ke wasunguli just say oliro they themselves disobeyed their law kuso sereteni no ke di hitie se tsakim hosun liro sesunguli do uko mi bu tejo medzi morsho ke tsesu su pupeto seshe there tejo me zimor sho de pupeto sepiga chenu uko tyo tejo va roba geta uko sus sike thabu ne ba geta la Stephen ne how has catholic ke we de separi uko pekesha uko penyo fe sinai ki jutu ne no tejo kapi mosa chasha mo mosa kodi ki jutu balyo ke chenu Israel mi ko Aaron ki vori shie tu dono po chshadi Aaron bu tu dono bo chshidi o ko su resource de geta susunguli tejo kapi mosa jenu su kir o ko tole ke monure Israel mi ko tejo su var hose de geta o ko susunguli mo history how ha tsmo tsalala ke che o ke penyo fojo potemi ko to var holala ke che o ko susunguli do Egypt mi rosoya ka ja hokoro shoda vodi promise land no leke zo shwe sono ke lume ko te rume risoya kaza ko o ke penyu pete mi go de dis ko sri rso ke ta o ko sesunguli musalla ke thole shinu bu ke che God turned away from them see o ke penyu fe o ko kinuru da ke che susu pusha Stephen ne te je ha separi nu Israel me ko see you we o ko thon rso kyu par hoba ke ta more tejo var hoketa la Israel me ko joba ke ta susunguli o ke benefe tejo kapie Israel me ko tsake sholi ro tejo bu o ko go se bani ke to la to protect them
terroriker soko nunu ko influence wali ke vinunu pothemi ko ro ko sebali ke tola mo pothemi ko bon lady promised land ha prakili ki zo numu ke le theja ko se ko nili ke tola theja ha khapi ko tsha theja ha hala nunu Israel mi ko seye kri kroke che pocha ke me saye pocha ba ke che ko sunguli deri Israel mi ko tejo var hopoti kekra tejo shuso var prowa musala uke penye febu uko discipline somosho ke tipo vor ke susunguli uko Stephen se tejo ke thadi pubada isi sidino nan shiba de temi ha tejo var probade isidi Stephen pejo de ke thonu liro juda me krata ha ko he uko tho tejo var proba kita sunu Bagitala Stephen de house separ ke metsa cha dioli ro kuso he die pengu nu ke di he pengu tski moshali ro uko tho rosokyu be pe hu seba kita uko sesunguli temi how rosokyu ka thadi pubade isi ke me satsu mutejo thachte yamo sidi pu po se te rosokyu ke ti zu ke pa thadi nu tejo ke rosokyu pe shabara ke Tabada gets a susase Stephen Pejo. Catole Shakiwe no motion liro. Okay, Penyafe, Zufeki, Shakets a Rosoki Feki, living tabernacle, how Mosabut Shanudi, Pokipusha, Mosai tabernacle, how hot circular shape, what's a tillet, Meta, okay, Penyafe Zayu, to versus Zifilida gets a Oko, Dokapa, listen to motion liro, Susumulia. Tabernacle, how Israel me ko rahanu to ke chikiri o koi vodi promise land ul ke chikili tabernacle ho hapie o ke pene fe pothemi ko zet to zo ke cha o ko bu ngu ke cha nu pe o ko remind si to ke cha o ko sesunguli ke pene a visible reminder of God's presence with his people o ke pene fe pothemi ko ze bawe ke cha o ko bu ngu di sili ke vi ho haginu ke pene fe thapi Israel me ko ke muslat Feki how Rosok Feki how Israel me ko Donuba ke che okay penefoza you for is no packet chengudi Israel me ko la uko roso lirosla vodi how no center chabaya Derek atolation no mosliro okay penefem hakipori por rosokut tche igeta susi dimensional okay penefem sus chamo ke susungudi DJ ke krashinu Solomon tiu nu Rosoki tseke uko susur mulie Solomon rosoki tseke zivis selek mutsu tigele die uke penyo za yewe vori rosoki chuketa uko susur mulali God's glory dwelt in the temple uke penyo za yewe vo rosoki chufa ke basa mulie there is si banishi Israel me ko zeu no mohoshaliro kenyo tsate rosoki how we lerdi nu seke curvo di shi kenyo tsate homeri idol worship ko ha rosoki nu peru sedeke ta uko sesumuli do Israel me ko rosoki chao silimo keta Susa Stephen Natasha they fail to understand what the temple is Rosoki we kiga chuboshi Israel me ko Susa silimo Solomon ne rosoki ke zivito mu ke me to boy putiki Susa chasha there is Solomon bottom habo puke sholiro God do not live in the buildings you see uke penyo fe vodi ki sekesa uke penyo fe sunu payamo uke penyo fe presence petenu to ya ketsa Solomon Susa prasha Rosoki tsegeta hoha uke penyo flamo de temi lot segesa the temple is for God's people uke penyo temi kola rosoki moriki huki hoha tsegesa ukosusu rokrashiki Musala jiswe Johannes shunu pukecha temi ke hu por soya kazami we ropfa muke tonunu por sodo isi man must worship God in spirit and in truth Moho leshe liro temi ke hu pore poto poseye temi ke hu pore livi kidze ke hu ponu tozo shiri ke tho mu ropfunu u ke pene fo pe no for ke limi we por soya kazami ke cha u ko susu livi Stephen ne Israel me ko je pouvoir ke chnu po pe jo ke shdi po susu ke la shdi she u ke pene fe te jibe tsike se resokyu no bayamo isi God does not dwell in sanctuaries made by human hand
uko market ko lesson mo hosin di cha ho hanguli uke penya fa character to ke penya fa utemi to chekele ki ko nu ba ya mo isi mo hosin liro bible ne puge cha tis akediba mu ki jesa apibazo isi di pude tire ke penya fa vie ki tseri uke penya fa vie ki po chole di uke penya fa ki ho nu ba ya we ke cha sike chopori ba mo ke chamuli der juda mi no ko ke leo liro rosoki isida liro sunu ke penya fa bade isi ke chunu lere sona ke ho ki rosoki no lere ke chiki nan jogo tsape sesha der la padi dizi ke chunu tomo ke ta sumuli sona Stephen de ha pouvoir ici o ke leo khapie rosoki no sike chokiri nie ko ke leo khapie mesaya ogi silichi ikeche diebo pugeshe uko sumuli mo haleri uko tiu nu ha leka sala sumo ke chepo judami no go kem hidi shi roso ke huki isidalo ke huki so ke pene fode sona ke huki no voge tsiki solem mesme devo di vomo ke che der chazu we ke hu pori tsili ke vi ke lesu no bape kradaya Israel me no go hai ke chepo no tode musla Stephen ne ke pene fe ke huki no rebi bayamo no kira potoshi sunu ke pene fe toya no kira po voshi ke pene fe sera baso ke che susu che dobi uri main tsasa Chapengu liro Stephen tepu sedu ke pene fe zepu ke shnu poinu Israel me ko krata me ko se nieko u ke pene fe mu po ke to me lewa te isidi po u ko counter tsige se verse hipingo po nu ke de hipingo se verse 51 to 53 zikim hosin liro sesmudi tepu sedi Israel me ko zepu ke washi chiwe Stephen ne pupe joketha judamie krata me ko sikosa charge chasha isidishe niego ponogo tieza ke kervo ke tsekem hidi niego ri ke krabawi isige chenu nu uko pejo dishe po dire se ke chabi uko kesha po hare ke potse ke chatemi ko umelu mu unye jere ke mo ko isi you stiff neck more stubborn people with uncircumcised heart isi dearest segechebi kratamiko challenge chekeche susunguli niego jiri ke lia honu niego keme koya there niego melu chekeme sani mo isi you take pride in your physical circumcision but you were never circumcised in your inner heart chazo ke ngutemo hawe niego jiri ke lia sepetsa seya de niego melu kre mazo susu chekeme sani mo isi nieko we tejongu ke le hawa sedi nieko keme kobaya deri nieko su chmu zele yamo isidi kratame ko petsu ke shese smuri mosmanu nieko tie chidadi uke penefa petsu nieko chidadi no uke penefa resist sabade isi sije ke sime kori dukriwa uko petser ko dukriwa mu niego uke penefa mesaya ke tsege shakiri niego mesaya ke tsori tebie gowa isidi se Israel me kratame ko petjosha unanu religious fervor uzil unanu sepetsige topie uke me chidinu uko epidishe rosokyu mu tejo ko pette bieke krigesha seke krigesha singuli mo sike chanu uko epidi uke penefa va jowa they've missed God uke penefa va jowa di uko to khabe uko ke penefa ke petsu thaunu shake was singuli Stephen ne kratame ko confront ke shahonu liro niego ke penefa modi niego ke penefa modi niego nan ro shobade isi you are worshiping your religion and not your God mo Stephen puke sa die kamera sike chopo mo upetro ke shdi bon he unnan po ro shobadi ke penefa ro sholi moda liro ke ka thomezo ke church mudi mo sana po judami no go vor pope joge thakrata mi ko kipudi niego kapenefa modi niego nan ro shobade mo sana honu puke chunliro in other word you need your Messiah niego Messiah semorshode niego kenakeli semorshode isi mutie ukolari uko generation honuri how hard in semorshode ke tibon here uke penleu khapie u Christian identity unu saya uko mi ke Christ ke chunu lubaya Christami kikru Christami sakeli generation diu de isi ke uko
Sidi no she kepele mede ke chakele haune baya u heritage bo Christian mi nan sebor ke chune kere thomi we he smie zuwe ke cha ugo so sedi ke me ko ke cha tipo no baraya ke cha susumuli mo we sunu body su se ke me koda liro we che penyo po semo shode che su lele modale che vi che mi cheba che susunguli so la challenge sa ko for che nu Stephen ne tep sedi che thole shun nu separi che penyo po je pudinu krata mi ko retsa ke sala ke susunguli just say nu liro faithful to God's mission till the end. O ke penyo po japu ke chahonu get honzo tapo thala tsokeli kuza hiping o dien nu hisoru tki moshuliro o ko susunguli do po pe jodi nu po mes po ke tola po zesedi council ke hunu for there is Stephen mohoshuliro temyam hodzunu for ke le ke po mes po ke chokiri po defense ke chokiri po o ke penyo po je po ba ke ta o ko susunguli oke penyo fze pudi no she potemye ko we podize chele mo keta po esu tashe mo po message how ha po ke thole sheke we no se party no uko kipu ki sha ha convincing sen he ga church le ke krila mo na sunu reaction po par ke chala uko no me yedi uko hu the national TDC uko hu tak ke da shi di pusa unumi targets expression po susunguli emotionally emotionally they were charged emotionally po pe job biwado po ke hiro liwado ke chandi nu ye po ko sifa ba ke susunguli there is Stephen Liro hanu po ke he was full of the Holy Spirit ke me saro po ke chuchu pedi me pungu unumi ye po pe chu si ta ke chune po pom hibeti gi po ke ta susunguli po to siditi gi mo ho ke shigi he was given the heavenly vision. Botigi vision susungu. Stephen ne oke penyo fo zaye ngu. Mo Jesu Christai oke penyo fo zata thadi ngu isi. Situation no tense seba. Dere popo kelio kapi tigi sekeliki. Poe tigi hiche susungu. Oke penyo fe hiche hawa kapi Stephen tseke shahoha. Bubu por verso se ta pe vitili ko tola potsekete shodo di kashin hi ke cha lesa ke thumi ho mi su pusha kuso hipingo tennie nunu ke di hisoru ke to the last section paketgo tennie hipingo tennie mu ke di hisoru kim hoshuliro Stephen kim hedi sedeshi ke cha how Stephen died ugo su jeva chapi ke basu sunguli ma how prake baki body group or grakeli susachili ugo tijini po great fudi het fuji 1999 g missionary me po mo po no kini sadi tekrike wa jesus me yes separ Australian no 40 Indian 1962 ki 40 mission photo chasede paket chme ko mo ke thonu luto ya kazame ko theke krihidi japucha uko body Christian conference monoki hubadi suzu uko garinu seke zagi uko dilikivu mumetsuya kazamiko dilikivu petsuya kazamiko uko zeke zati unu vori she uko garu tepe tushwadi missionary tsike vor Graham Stain mupono teacher soru mu teacher care no tepono niesadi uko tekri ke waje uko susumuli teje ho muhufuni ro Graham Stain liro India nu vori hakivichasha. He was doing good to the people of Indians. India me kogi hakevich mu poetile ke viusasha musulanu no po ke hiroli ke wasu sunguli. Stephen ke lu no moshuliro po Israel me kogi hakevich ba. Sadhe me ko credinu uko mercy ministry ko uko kri ke cham hatoko che ke cha ko sa mu jisu je pusha musulanu no pungumetsadi ke chebie po va kri ke wasu sunguli. Pozetala no mohokirliro Stephen ne poke chatala kenye kutuli di macha kenye be uke penyo fo ki ka chacha nipu jisu arufu zelichi kuso hipengo tefu nipu no ke johopi ukogi sahichi kuso hesuru macha hani hapi ke chacha kutuli di sidi boy zeta isidi pu po hanya se ke chacha Stephen ke chaho halavodi jisu gupi cha ke cha ke ki ka cha cha ke su po ke cha su zekim he ke changuli ki kim he de
mi po vakri ke thaki po ke hero lewa to di po baker sa ke thaki Stephen ne ki mi ka chahai ke chu po chli shi ke cha u ko susuri le ka sala serving here Terry no po ke cha mi thenie ke da ke liki mu ke meji uchu ke famie isidipu full of grace Porque hitiuno Stephen the way, muke meje puchuke fachidi poem hatotse ke chunguli. Mo po ha pungum mela chake ha muke meje puchupo ke chalanu pungum mela chale ke cha ukosisunguli. Mo shaliro Stephen de pokel hunu mu poke sinu ke to muke meje su sedin hukesha. Mo solanu no poe ha pe poke chat shalin he ke cha su mu. He displayed the grace of God in life, and he displayed the grace of God in the face of death. How ha me yes segecha susunguli. Kuson his sorrow potalau liro poe gachaho tswadi zeda isi. He fell asleep. Uko tingi dinu kudo bawa tsagecha ho griza gecha susapu hanuliro po dia how push di seta is di seta gecha he died is di uko tingi dinu say the English version liro he fell asleep po zede is di pu mu di cha ho ha mo liro Krista mi lawe ke sieba mo gecha susri ngulie Stephen ne po pichabe ke hu ke grip on the shne ke ta susnguli mo liro Stephen was faithful to God's mission till the end Stephen ne japu ke chahanu pothala ke cho de thotsi ke लिए uko susnguli tiem hacha sese di uko bu le ka sala shin pothala nu cha ke riu liro we have a goal and we have a mission uko pette le thotsi ke to la ke po ba pray mu uko Krista su ke chimie ke cha uko susuru krashike we are ambassadors of Christ Corinthia collection su pusha uko Krista su ke chimie de mo sala ke di ko mo ke diu no su ke chimie da liro this is the highest calling that has been given to us Krista su ke chimie da liro ke ha we ke regret to ke bo khapi uko tsha mo hao tsike to we tshe puji ke ko ginu chinin je musala uko petego ke masarfo ke ko semo ke Jesus nguli Stephen de ke masarfo pu chuchu fe ke ligem hedi uko tie japu mi chadali ro ke masarfo ke ko bu uke chuchu mo ke Jesus nguli we japu ke tsno human influence how utsup empower chilling in so temie hasi temie ken le how makipori utsup pe kobe ubu susu le to how chilling so ke susunguli musuna tie Krista ke hunu tsupremigo ugo tie ni pu japu chadali ro ke masarfu ke kobu ugo ke chutsumo so ke susunguli chakinu uke penya fo japu ke chnu Uke penyefa japu ke chenu mo dile ke vi ha defense ke chenu uko tie uke penyefa di ha simu le mo ke susunguli we need to know understand and speak the word of God vokata ti di ha pusha hokipo japu ke chenu personal experience kori se puya hokipo society no issue hobaniro susui se party no japu ke chenu susuri se par ke puya more scientific facts ko kids ha ke thomalor su ko si se party so go sapie u japunu ke khedi ke ridipu ke chatir niya but that is not the word of God our personal conviction poliro suro u ke benefit diamoli ke cha susumuli japu ke chenu speak the truth of God's word u ke benefit dia ha ke thod dia ha puliji mieze debate chidinu mieze ke tiri vile ko to lamo there ke benefit dia ke tho ha bi pu ke to ha liro Miebu ke to silie mu ke puma mu ke siet panu ke to miebu shapra ke linguni ke tola those who are in the bondage of sin and death will be set free by the truth of God's word how halanu nuti ugo japu ke chnu ke to dia how simor sho mu ke to dia how bi pumor sho ke susunguli Stephen the lavordinu ke to le shike we metsme jedi poro chas seniezo there point susunu metsme jedi separdinu ugo ke kraba ke tau Seye puo kratami ke kraba ke tau po Jesus tabi ke susumuli just say mu pothalau niliro represent Christ well in our life and in our death ke hikiri ke sie ke tori Krista su chape visually ji
mi bu o ginu Krista ngo pe visually ji ke cha su su zo ke pushi ri Stephen ke lu nu li ro polia thot se ke chati nu ngu ke me je pu chu ke famie po che isi ke sie nu zo shiri ngu ke me je pu chu ke famie chadi pongu me me la cha ke se su su li mo we how ha chili ke view li ro o ke pe ne fo zeto ke ji ginu how ha chili vi ke cha zo we possible only when we walk with God. Okay, penye faze toke legino ha 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 chini vizowe. Okay, penye fabu uko pete go kruhishidi tie. Okay, penye fa polia thola uko kekeli uko ketse ke shili thahonu. Die thodinu uke lu ha ha lu pe vishidi mibu uko ke lu ginu rila si keta Krista ke ko susunguli etenza. Ni bubu jabi pete go tsese ke liu tsili etenza. Bizarre pasanino no Stephen Kelhununu ha krasavo pathaso muchiga sula go thalano chali sale ka dolio me bu na jisu sile chali ho cha sakre ho no ka chawa mu ukumit me bochdi u phatho phachra zo shi u kiti ginu jawa wi no lavo ga do no shi very rare zo shi me bu no ukelhuginu mu japu go ginu jisu sile ga do 호세오 가차와 처리했잖아. 이거 메테시 탈레디 잘레쿠 크리스디 기니에 메부 나 지수실에 거기려도만.
ke kri ni pu Jehovah hio ke cha ni pu hio ke me ngu sa hawe no thi hio ke lu ha li li ni pu ho bie ni pu nhanya po chidi no he ko seji mi bu si di ho gi nu hila si ka ta Christos no zo ke che mi bu hio ko ke lu nu su su ji mi bu hio ko di pu nu su su ji mi bu hio ko ha tho nu hila si ka ta no zo ke che su su ji hio ko ha ho nu hio ke le ke me do ni pu pu tu mo to ya li ro no so ko se che ka ma sa su di hio ko bu ni pu ngu ji mu ni pu no si di hio ko ke lu nu za ye chi ji hio ko bu ni pu ke lu ro ve ha se de ke le ho nu die tho ho nu nja pu mi che ka ta ho nu su ke che mi che ka ta ho nu hio ko bu ke lu ha ha nu lu pe vi ni pu lu te la ke zo die tho di nu nja pu so vo di ni pu nze ke se ke li mi che ji hio ko kha bi nzi ya nro fu ke ko nu ne mun ke ni the ja bu pe te ko se ba ke li chi ji Jesu Christ ha ke li zo me cha ya we amen Pala le vide akia nu hacha ko se ke pe si ke li su su chi ni do jido ke pe si ke cha krazaba de ke hu pori ha han le ba di mor ke sho ko nu su su ji ke cha se ke pe si su ji u ko niku ha hala zu per cross su the cross is suvorji mu jova kraza sera popie May 31st pe pothala chwa do slani ko khome niku collection ha harka mobile liro tie mozo shi work is the about no niku se khashdi office book ke ye be ke ye wadaro vi ka do se niku pe si ya ke niu liro uko work is jun zap kenin here NBCC tepfuko krothoy TJMF pengun ni susa kedi NBCC Convention Center nu ke huda she mu haphala dozugo tsovoje mu kepesi ke tepfuko UBC tike kola kepesi ke shapoliro ke hu ha nu pette ko bu vosje ke cha u ke hu nu tepfuko pette ke shia mu ha nu chuke to go mi pola registration fee raka krepo muslanyo ko ha nu voda di to zba liro jedo ke hu she yo ko registration fee su ke ye tepfuko krotho ke se go tshle fee ke cha se pe si chia pe chamoli ro u ko program gori u ko UBC WhatsApp ko nu pe ta shodo slanyo ko ke hu porisu sa febali for ke sa sandin he NBCC Convention Center nu tepfuko TJMF pengun yu ke hu do ho mo ha nu ko Reverend Ratsali ni pu di se ja pu cha da slam ha to che ha ko lai cha ba ji just se li ro chi ki senla hymnal tie te she ka ba pengu ki senla hymnal festival ishi di ba pengu ki Our Baptist Church nu zali ni po ba da je ho mo ha li ro Singapore nu ke pathami crop of worry chiki seminar crop khasha mu sivonje ugo ke hunu vimezo morkesho ko coordinate sadi hata ze vonje which is a ke bapingu ki festival him festival hanu ke hu por river ke pe cross je ke ta ugo sunu ne ne ko kesha Work is Saturday here, Ugo Junzapo, Tekraka Sapo, said the Lademu had do Kiseka Batetan, no Baroka Chati, so Sabada, Sala, Nico Kihuparika Chati, or Grabadi for Kepe Crossaji. Tieki who she, Ugo Chepa Liro, Jahe, Susabado, New Market, Zanogrotogo, Jamerigo, Muslako, Peshe, Mukihupari, Bajakri, Mukeko Tosaji gets a new Kishia, Yopishi.